Kum no perlak bro ngapdiang sngop hayifi hakanika khasi terka channel. Kamenta singi nginya sherno da uni apple pie. Ngashim uni apple 10 kilo ngala dep kho ngala pen khoi te ngasa slice pada kum ni bastang. Te sa ailang baru sok jauh steng. Te sa chukle kum ni bakan khle bhatu sok jauh bat apple mah. Hakani ka karai pada ngala ai uni makan si samaj bahe dapi kain daka gram pada kalong 8 gram kum tu. Te pen kendiat kum ni dakala dengan sa ai kani ka sini ka bangi ladep terlihat mo. Sakhle bhakum ni hadu bakandala katuka sini dengan saya tap no uni apple bala depen krek sa khle bha milai bha bakan rung bha to ka sini bat uni apple king kum to phang hadu bakandala khamlong jam khindian la itu hi da ula jam dengan saya pelip no kading kani kala long hakabul pada sim arteli ke peleng berkani kede ke sini ke ba sau semat bahe dengan saya klep ha hadu bakanda klep langka sini ber ke peleng mo unipat ude maida aspa gram te ngini kenruswa nama ba teng set mi sedon je klep maida mo dengan saya klep yang kumju hi kumba klep tuga peleng sa ai lang kamakhan kabala pen kani kade sispa gram te sai klep bha hadu bakanda la milai bha pani kala long te menta pare ngin klep ye kani ha katuka uniu apple bangai ngila depen kre ngal steng samai uni ude utu cinnamon powder klep ha tu cinnamon powder kumne sa thep rek ya kani ha katuka bul ka peleng bermaida bangila depen kre depen klep ha mo hadu bakanda la long bha kani par kade kabul ke pangala pen kre lupa ngala ai makhan ber saudang sa shad haka awan katno sispa prapo degree sa 4 minute tamba phidi ban check phang mo khila ban shad haka karai ru da phim dan awan kalong kumju hi tamba ham pe hi phang mo kumbanga shi batai himan kapor menta kala peja tingin pej mo kala long ni em kani kala long sa sprinkle da ka sini powder na lor kumne ngatharai philai yo jimen toy hi perlok saya persyang mo khoble sibun ba philai pej kani ka video sngo bha like subscribe but share